ngasi nungdairam phong musi phong singdigi maru oiba content khara lauthok saraga ma'am da share tawjige miyoi maudraga taruk no covid positive oire amana laikhidre chama kunga taruk research tawkhre satliba pum kunga mari asida state asida miyoi maudraga taruk amasu no covid 19 positive oire miyoi amana laikhidre aduga miyoi chama kunga taruk na laisat asidagi phaduna research tawkhre Health Department ki Additional Director su oiriba Department asigi wangloi Dr. Khoirom Sasikuma mangang na thadorok pa surol amana hai ngasi positive oikiba miyoi maudraga taruk asigi manungda ani amadi Central Armed Police Force tagini apumno positive asigi manungda miyoi marfuga mapan amadi tribal history leitaba miyoi ngaktani hairi nauna positive oiraglaba sing asi tharaga state asida COVID-19 apunba confirm case lising tare ka sani ka ani sukre hauju phawbada laisat asidagi phakiba migi masing lising manga ga samri ga marfuga mari sukre hauji active case lising amaga satruka humdraga mapan lairi laikhidaba migi masingna kunthraga mapan sukren pawsin makha tarakli atopa maruoiba paw manamo laumi singda DBT amasum pensioner singda old age pension scheme card yanthokre haitaba myam punsilaga laingak sabani haire haina leramba singdagi aikhoini hena state asi ing sikhanba ngamle CM Yumthong khuding gi sarai henba mi leihaloi Yumthong khuding da Nong Yuba leihaloi Yumthong khuding da senthok masa amata su thoktaba mi leihaloi habisi aikoi gi anauba lainga asigi pandamni Horticulture and Soil Conservation Department ki makhada Mission Organic Value and Development for Northeast Region MOBC DNER Phase 2 ki Organic Farmer lising tere ka songada DBT lupa lising tere ka songa amasung Social Welfare Department ki makhada pensioner lising kunga sanipang na kuntrago humdoida Manipur Old Age Pension Scheme card yenthokpagi tharom ama ngasi CM Secretary pangthokre thoram sing asida CM na haike lenga asi haitaba myam ama punsilaga haita lengak sabane aikhoi anoba ngaktani adubo mamangda haire haina leramba singdagidi aikhoi gi lenga asine hena lamdamasi ing sikhanba ngamle haibisi miyamna loina yaraba wafamne masi sienba yararoidabane lenga asina miyamgi sayo pami aikhoi bu kalhan biu aikhoi bu pangal pibiyo aikhoi na miyamna piba ngamba posakna ing sikpane CM na hai lenga asina Yumthong khuding gi sarai henba mi leihaloi Yumthong khuding da Nong Yuba leihaloi Yumthong khuding da senthok masa amata su thoktaba mi amata leihaloi habisi aikhoi gi anoba lenga asigi pandamni masigi damakta aikhoi na committee semlei Manipur da thabak khara aikhoi na apply tawre lamdam asida mapandagi pusilaktana sizinaba pothok khara lei madudi sieng asi aikhoi na mapanda pusilaktrabasu hingma ngamgani Park Saraba Singi Lamdam Amadi Tamgi Lamdam Singda Ising Pinaba Taurang Tauri Langak na Haikiba Kaya Tabakta Ontok Lagani Sing the Seki Dam Saraga Laupom Singda Ising Pinaba Honaragani Lamdam Asida Putoksaba Yaba Potlam Sing Maru Oina Seng Mangal Asathau Nga Yena Singmane Yenau Sing Lamdam Asida Kolhan Bayai Masina Naha Singda Tabak Watana Pipa Ngamlagane Adu Oirabadi Mapandagi Yenau Laidrabasu Iramdamdagi Putoksaba Yaragane yen gi machinjak ok ki machinjak san gi machinjak aikhogi lamdam asida phangba hore madugi damak sing sujak suyabin thale lamui singda maru marang yen thokpa hore laisin ba hore kihom puthokpa lamui singsu yaman khiduna lengak asin laisilaga thamle aduga atopa mafam singda yon thokle asigumba thabak masa sing thabak to onthoklaga lakpasina sai ohum khai khakta ngai ri balenga asina miyam gi damak thabak to ba amadi sokot thorang kya paikhatpa ngamle haiki hauji Yum Laijadaba Singi Yum Sabire Tabak Shuning Basingda Loan Pire Street Vendor Pambasing Nungai Hale Masibu Kawi Politics Nahan Makaidi Party Amadigi Amara Songthok Chungsin Taruga Politics Kauramba Adu Hauzikti Lenga Asidadi Leihaloi Miyoi Karana Songthok Chungsin Katukaran Tawbuda Politics Oina Launa Ramane Lenga Asidadi Sakot Thorangi Tabak Paikatpana Politics Kauhangane aduna miyamna lenga asida mateng pangbiu matam kharagi manungdadi leibak asi sanagi leibak ohelagani haiki all pension gi senfam su department na ahal oirabasing office ta kauraga pibigano adugi saruk pudi mari lainabasing na ahal oirabasing gi yum da salaga makhoi gi phangpham tokpa senfam pibiyo miyam gi thawgal toksi miyam gi thawgal tobana athoi beni haina CM na mari lainaba department ta appeal tokhi CM na makhata na hai nahan makai lenga ki system da asoi bekya lerame Nahan makai aigi file da department ta leramba aina akhangba khara duta haptuna thabak torame atai field da ana ayek thabak tawba kya lairibage haibisi yengnaba mi leramde adubu ngasidi go to village asi
ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ CMꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯤꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯔꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯨꯔꯕꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯨꯡꯐꯝꯁꯪ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯒꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯂꯥꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯔ ꯇꯣꯡꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ PUBG ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ PUBG ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯦꯟꯁꯦꯟꯗ PUBG ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯦꯞ ꯀꯌా ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯔꯤꯌꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ PUBGꯅ ꯒꯦꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟ ꯑꯊꯨꯞ ꯉꯥꯛꯄꯗ PUBGꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯕꯤꯅꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯇꯥꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟꯅꯤ ꯀꯔꯝ थोꯛꯂꯒꯗꯕ COVID-19 केस 1,000 यौबदा नुमित 32 चंगलंबदुना नुमित 8 केस 1,000 लाकपा मलेम पुंबदा संदोरकलिबा COVID-19 गे लाइसेट असिगी अहानबा केस मणिपुर गी ओइना होखिबा मार्च 23 दा फंखिबने अहानबा केस फंगबदगी केस 1,000 यौबदा नुमित 32 संखि अदुबा हौजिक्ति केस 1,000 असि सुपनगी सयोल अमदा लाकपा हौरे मरम असिना लाकदोरिबा मतम खरा असिदा अकनबा सेक्शन थरांग लहौद्रबदी COVID-19 गी केस मसिंग इसिंग इसागुम हेनगलकपा याना लैरि मणिपुर गी अहानबा COVID-19 पॉजिटिव केस असि एप्रिल गी तांग 3 ता फंखरबा मतुंग जून गी तांग 15 मणिपुर गी ओइना केस 1,000 हेनखि अहानबा केस तगी केस 1,000 यौबदा नुमित 33 नि संखि मसिदगी अमुक जुलाई गी 22 दा केस 2,000 हेनखि केस 1,000 दगी केस 2,000 यौबदा नुमित 23 नि संखि अगस्त की 3 दा अमुक केस 1,000 हापसिन्दुना केस 3,000 हेनखि हाइरिबा केस 1,000 असि यौबदा नुमित 13 नि संखि मसिदगी अमुक अनौबा केस 1,000 हापसिन्दुना अगस्त की 13 दा केस 1,000 हेनखि हाइरिबा अनौबा केस 1,000 असि नुमित 9 दा यौखि मसिगी मतुंग अगस्त 22 अमुक अनौबा केस 1,000 हापसिन्दुना 5,000 हेनखि हाइरिबा अनौबा केस 1,000 यौबदसु नुमित 9 नि संखि अगस्त की 30 दा केस 3,000 हेनखि हाइरिबा अनौबा केस 1,000 यौबदा नुमित 9 नि संखि अदुगा था असिगी 3 दा केस 8,000 हेनख्रे हाइरिबा अनौबा केस 1,000 असि सुपनगी नुमित 8 नि रोमदा यौबा ngamखि केस 1,000 यौबदा नुमित 33 चंगलंबा लमदम असिना नुमित 8 नि रोमदा केस 1,000 लाकपा यौरकपा हाइबसि यामना कुपना खंदबगी मतम यौरे ngarang फावबदा मणिपुर गी ओइना अपुनबा केस 8,303 यौखिबगा लोइनाना एक्टिव केस 1,710 ओइरि लाइना असिगा मरी लेनना लाइखिदबसु 39 यौख्रे इंडिया की ओइना अनलॉक 4 हौखिबगा लोइनाना मणिपुर की ओइना थमलंबा अनलॉक अदो नुमिदांगी मतमदा कर्फ्यू थम नतना अयाम्बा अथिंगबसिंग कोमथोकले हाइब यारे इम्फाल मयोल की मरु ओइबा लंबी सिंग अदुकी मतिक मी सतपगी सांग हेंगलकले मणिपुर की ओइनादी COVID-19 वायरस की लाइसेट असि हौरकपा कुइद्रिबा अमागुमने हानदी मपालमदा लैरुबसिंग खक्तदा लाइसेट असि नरमबनी अदुबा हौजिक्ति जुलाई थागी अंगनबा सरुक खक्तदा जरीबमदा ट्राइबल हिस्ट्री लेतबा पुलिस पर्सनल सिंग लाइसेट असि संदुरक्तुना लोकल ट्रांसमिशन की थाकता लाकपा हौरखिबने हौजिक्ति मणिपुर की लैकाय खरददी पाक्तकनना COVID-19 पॉजिटिव ओइबा यरokले लैकाय क्या मफम क्या COVID-19 पॉजिटिव ओइबा यरकपना कंटेनमेंट जोन लौथोकपगी मसिंगजु हेंगलकली लाइसेट असिदगी ngaktoknaba lainga asina matamgi lokhatpa section thorangi saruk oina lockdown singba लौथोक्तुना अकनबा सेक्शन थोरंग लौखतुना लाक्लाबसु ट्राइबल हिस्ट्री लेतबा मियोय क्या यावना COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मसिंग इसिंग इसागुम हेंगलकपसु लेप्थ्री मियामना COVID-19 लाइसेट असि कीबगी मथक्ता मसा मसाना सुजा नोमजरिबा सिनफमसिंग अमदी होटनाजरिबा बिजनेससिंग मांगलगदरा हाइना मिपाइबसु नोंमोनोमगी हेंगलकली मासिना फिबम असुम सोक्सिनख्रबदि लमदम असि अरुब फिबम अमदा लाकपा याई लेंगा असिना अकनबा सेक्शन थोरंग लौखतना COVID-19 की केस हेंगलकपा अमदी इंडिया की ओइना अनलॉक 4 सु हौख्रे ओइरगलिबा फिबम क्या असि गेंगलगा लेंगा असिना अखंग आई क्या तानदुना तोंगान पोरम क्या सेमदुना COVID-19 लाइसेट असि खुत्तगी
ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ